Predmet programiranje se sluša u drugom razredu Srednje škole za informacione tehnologije. Predmet za cilj ima osposobljavanje učenika za programiranje osnovnih algoritamskih koraka na višim programskim jezicima i pisanje programa različitih nivoa složenosti, uz upotrebu savremenih softverskih alata i okruženja za razvoj aplikacija. Ishod predmeta je da se učenici u što većoj meri upoznaju i savladaju sa različitim tehnikama programiranja i korišćenja odgovarajućih programskih jezika. Također da se učenici upoznaju i osposobe za novi način razmišljanja s obzirom na specifičnosti materije koju u prethodnom školovanju, to jest u osnovnoj školi, nisu imali i nisu se susretali. Obučavanje učenika za analizu programa i algoritama radi otklanjanja formalnih i logičkih grešaka, upoznavanje i osposobljavanje učenika za samostalno obrazovanje u okviru programiranja, dalji samostalni rad i napredovanje u okviru programskih jezika. Oblasti koje se izučavaju u okviru predmeta jesu programiranje računara, gdje se učenici upoznaju sa osnovnim konceptima, načinom programiranja, zatim algoritmi, gdje se učenici upoznaju sa načinom pisanja algoritama, prostim linijskim strukturama, cikličnim i razgranatim linijskim strukturama. Potom se kreće sa strukturom jezika i tipovi podataka. U okviru našeg predmeta Srednje elektrotehničke škole za informacione tehnologije krenuli smo sa učenjem programskog jezika C. Zatim krećemo sa izrazima i naredbama programskog jezika C, tok programa i upravljanje izvršavanjem, naredbe ciklusa, jednodimenzionalni vektori i nizovi. U okviru predmeta programiranje vrši se individualni rad sa učenicima koji pokazuju interesovanja ka programskim jezicima i programskom jeziku C.